Wiki na um programa de kona yunanga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, le que fa sabi da de yuya adeya e fugado giwen da we kwa ai programa de we kai Wiki. Asama de a programa com mitiyu na Robbie Dadu Amain. We sende wa odi yala den gaman fubusi konde de liba e de kabiten basia foluku yonku gandi so sefi to dengi bala fo angala so sefi den gaman den kabiten angala sama di alikia programa ya una ukai nen bikai ipi de ifudei ai konamo sao mudu solanga ikishen sende ngitawan bikana yepiwe suku mina sabia kaba mana mambeidra ka baka otake me liver den sama di lasi wan sama fuden we kepi na pala tegodo anai kaba so langa go untapu de libi sama de aswa ugo aswa utan den sama dia bisu wabulu we begi giden we begi gado angala den buye pi fu opo kontampo tapi futubaka bika aso wanin arkiman touko ya dana moituel suku a moituel suku fu ye pi ma if utaki wansani akaigi na peube wanin if akaitu utakin ma efi sefi na itaki uye na itori uye manataki arkiman sami wani taigiwi usabita ki last tait sama yabi moni fanodu en so pesi ego dari taki ma biwan borak a borak dati wan taki ye de karan gya sama taki pia tiano man pai na yo pai godo ene fino pai da san di dem yo doanga sama di no pai na kiye andati di doanga yi arkima daro mekwe begi furalo istaki sama igwefika akonde ya nunu akonde du dia ini ya na problem if wan sama kon fu kontanki mutampo bora gen ni ataki ya mudwen ma imulukui tang imulukui libi imulukui posisi en imulukui nga sama di efuye tanga wa sama fianga ma sama imeke libi funa uma ufumang taigen ma mi famis doya mi na idwen mi idwen mi staboro gisama on that you lashas amati fide ifuna be mati plus you lasi money en associé vitu leni sama money ni efu mia bien niegi matako fu ko leni money mi ataki bo palda money e changa bo palda badra efi yabi ma kans bigi daki ilasi money ilasi mati em forara borak sani dati mogi efi teke isaka ne ile ni wansama wa money ni agi mo okay ma fu borak ni gwabangi ni umeke mofu i teken pampila mama o papa o ayo paya money kesa manoma payen arkiman te faudeya ala wi bede nyoni na mama meke wi na bon piti yu ti jakonde ifuna foto imeke ma buskonde ta buskonde arkiman te uluku tide da we luku sai passa da aksio te fitaki pia begin arkiman so leisi we giden pikin ye yonku wa foto mai na yonku da ikonkandi ne mi luku fu si bi wasi bito ya igandi da iko yonku so samatia gandi
dat de taki ton pikinenge baka. Dat wan taki ama yepi sefi mo. Na sama mo yepi mana dat we taki. Ima mu dianga befi yu. Imu meke ye sidon ye kroipi dan aso ye kon. Arki man dan wi eleri pikin. Den pikin di ye kweki de. A sariel du kufade kweki faye du. A dati eleli a pikin. No one pikin. No one ma. O opo. Da aleri pikyogi taki pikin. Fam meke ya imuki sama. Fam meke ya imu konfufu. Ma saide meke de taki au poti de so. Onda tia pike dua sani wa ibari. Arki ma fami sido ya. Ala sama sabi de sama diwe lolo. Dube lolo na yu makonde. Mima bede guduman. En some wan fu dim sabi ton sania. De ma bede guduman. De da bede guduman. De tike fandu fu mima bede guduman. Ma na piki so dia bi. Na kia dia kiawo. Ne de meke isu konsidon tide. Dus fai simia. Na tide no mo na sombede. Na sama di kweki mi. Den sisa fu mi. Anga mima ade kopoti miso. Arkimanda na adei fu tide. Dimi no mi maleri mitaki mi amufufu. Dimi maleri mitaki na sami fende na dati na fu mi. Dia leri mi mani. Dia leri mi lespeki. Na nga leeftijd fu mi ya. Ne mu considwa sama undo. Ne mu considongi ta manenge solugu. Ne mu considongi gon tape mesa andi. Arkiman. Dat te luku. Dat je si somen sani pasa. Arkiman bepaalde pikin die sia. Na sitati we wani kweki pikin. A piki ya uleri ya usu. Mbe sabi wan fro netje zodanig. Ala in sutu de fele. Dat te yu komoto. Dat te go na sama usu. Dat den pikin fie na jompa ini sutu. Ma dat den du fie jompa ini sutu. Dan na peyo wani nakia pikin fuse kai. Ya mu nakia de bikao ya usu. Amak du alasani. Amak jompa sutu. Amak jati. Amak naki gan sama. Ya ibari. Dat te guangi ya ini sama. Dat te dua sani de. Dat na peyo wani se kai. Dan na peyo wani fomin. Now ye. Bakata ki fa wage rea usu. Fa ipipa uso. Tia guani opoma. Fa ye kweki ya piki ya usu. Tia guazami ya swa uligi danso sama. Na peye wani kon kweki pikin. Na peye wani kon seka piki ya daro mika sol sama. Ai sien futia ye piki guani ta sama. Bika tekele ya kweki ya apiki mak bu alasani. Apiki mak nakiga sama we fam dia. Alwasi yosu mikon. Ne wan piki nengi yo kompe nakianga. Minye naki meki ya fi. Mie nake meke a fi. Meke fi taki ai. Mi mulere a piki fi na stati mulere piki so lesi ye gwa wan pezi. Da yesi taki amba pike de wani wan hibata sof. Da tia wani ki dai ka pike kaye lolo adoti da na pe yogo nake. Bika usu ibe gwentige wan hibata sof. Osu ibe gwentige bi. Da te ogwa ini sama. Te da na pe yo wani kweki pikin. We mino sabiere. Ma mima de tiabe lukui dunda isabika. So en bepaalde pikin to. Te look when da fesi cha wani dwasani. Da na ilukui. Da ya fesi. Well tem efum bem dwasan dati tem bio kwa usu. Sa de sa fumi bio ginie. Matide una kweki piki mo. Da daro meke umusi. Sa de pasa no. Da ye luku. Da tiasani. Da we wani bari. Wogo aliku wan poku. Da ukwa ibaka. Give
alenge kubali. Mali sama butide. Na ibi alibi somoda dimeke de piki. Ine apoi malide. Na isi alibide. Ade papa. Na dimeke de piki. Ine apoi malide. Na isi alibide. Ade mama. No apude de tifi no kwendi na uso. So we green na wa. Na kino mu sabio. Nejo ponti myoyeki yangade. Na defende fukiu. Na memba. Na dimeke de piki. Ine apoi malide. Na isi alibide. Ade mama. Na kitabi de piki. Ine apoi malide. Na isi alibide. Ade papa. Sama na ide alibi somoda dimeke de piki. Ine apoi malide. Na isi alibide. Ade mama. Na dimeke de piki. Ine apoi malide. Na isi alibide. Ade papa. Denate. So wakata kismatoni. Imang fosi be dua sani da alibi makandra dube dia pe bio staff you. Abio staff you because social control be there. Arkimang fosi ibe go teke wow man fosi bio go libien da de famille de bio waka ko luku on de suk sama na famille fi so tu famille abi pay komoto efi abi kunu yabi efi fufu ala de sandati be meluku en tebe fufu da sama living bio staff you yabi ofende woman. Ma non te fufu da we sheke normal bo palo ma yego begi te action te taki wogo tanga da na wani o tak sana ibarup da te taige da na diff style fi taige taki mi fufu de mo lo bien o moye fufu o me de lobby wan sayo si chama kwa nga ga wagi una action pia fende pia kwa nga ga ipimoni no action na action pay fende nyano mo kla di susa nyana mo akaba. Di shusa fende wa wini nomo akaba ma fosi efuna wansani bio du da akhemins kap de bio staff bi kaya bio fende uma ya bio ma pasi annex ma no na gampolo abaya de nkudi fabi de abaya de na so fufu da te luku da ye aksi safite peude dan palde umang e opo da itake fama wakami wakatu arkimang mi asende manenge fugo waka ma yeke woman asan dati nobede on that sikivia ini buku ma a social control moral etc staki anokan yes taki anokan you inoka taki on data manenge waka dam say if you waka you na sheng manunu ademo o moye waka o me haumande waka o me amobun. That one taki matskape wa ishen somo une ishen somo taki that taki na anu matskape na matskape verander arkimang luku de no adaro meke ye luku no temi ko ya da mi taki bupade sanina somar arkimang da yesi yonkuman eli bianga gandi man na be normala fosi auma be gandi moama ma non
Yesi, no yesi, gangan sama eteke yon kuboy. Mi ai keuren af. Maar, anai pas, on dat side dinki. On dat ta swabede, taki meestal amai gandi mo man. Maar no, mi ataki am go teke, ma den gevolke mude, i mo abi bum jonko, i foto, ya gana mu bum. Ya gana mu bum fudu yon kubo isani. Dat je te hebben sani, dat je we kutu. Arkiman, amon moeilijk sani na te ya bi ganga pikin. Arkiman da soleisi a boy di go teke de, angai pikin a dupu. Da boy e taigi utaki, a boy e taki. Mi go banda yuma, bianga yuma, bigima. Arkiman asan dati kan frustreerd in pikin view. Luku you boy da mati te neti da na yanga a boy fi mati e si dia leeftijd vien. Dan omdat manenge na igo gafata kim vene wa yonku man. Ma boy na bigim vene wan bigim ma. Da te cha ya yonku boy kwa uste ya bi meisje. Fu yonku tia boy kaba. Tia weri fu nya harde kep da usuku sakta kep. Usuku vers kep. Bika weri fatanga fo. Tia weri fatanga fo. Da te asuku yu pikin. Tia yu wanfacha yu meisje da yu bali. Taki oho. Manaka volke van jonku boy. Mia taki e. Tawan sa wakabu ma mi taki over algemeen. Da yu taki nee, die wet teke, ja, na altijd taki, wet verander, nyon wet, na altijd taki, ama mu gandi ma uma, ama mu kan gandi mo, ma na piki go teke, wan piki die besa meke. Als we mannen toe, wat meisje die hebben kan maken, maar over algemeen, als samenleving is ook zeker normaal. En den am jonku maar den nou ook gaffa taki me abi jonku maar de feit taki van normaal. Maar jonku boy taki me fene big mama. Big mama. Dat neti, dat kan dia boy de picking gandi mo, yon gandi mama de. Na mande jompa ibe tapu. Dat ya kabafia luku bung da uganyande sakte. Arkiman miko luku asandati. Arkiman tosu bende. Tosu anga wadu danga dem sama fuden. Awan fude da denen piki ala day. Ai gwa boto, ai go sete bakisi. Afende wan yepi wan siba de nyang. Atawan egwe da tiagwe te kanebaka diari foyali da kon da na den pikifie nya one day de nyang burwa tiala so tu nyang kongiden baka nyang. Ni wansa ma akstaki so emi wani aksiwi so to wan fude mande abi mo figi de pikin fien. A wan de me yali tia kon da bai susugi ala den. Da gwe baka. Dia igwe de mo anaisende moni komo anato bianga de fa igwanga den te baka feifia tia feifia rido kan de pika tumu da kon. Ma wan alwasi fa nyoni na ala de ay fende gen piki. Arkiman mi be koya wiki di pasa nimta yuta kia bigi ma fakonde ya e fu kape politik. Kande wabe fu stami. Ugoleisi a Star News Sanita Ramcharamski fifa bigi ma fakonde ya. Arkiman noiti akan deso taki mi potifu defu luku mi eke wapa dana baka feifi yari. Ala de yari mi abe masiu. Ala de yari nanga sigisi wagi ibere. Ala de yari be druk mi pu. Ala de yari naitumbe kansi. Ala de yari temta kuwansanda isotomi. Ala de yari ikosi mi spiti tapu mi ma mi ai picking. Ala de yari noiti duwansani gimi. Ifika mi son de buku. Ifika mi son de ondo buku. Ifika mi son de directoire. Next
pamper sefi ya bai, man verband sefi ya begi ya mamonu, ali da baka feifi mun, feifi ya li chafika wantu, dei mun fayudo da ikonda isolugum da yedenki yo solugumi, da ichai bulldozer e kombuko pesi, yo pandi alismi, yo pandi kasaba yo meki yo sugimi. Arkiman, desani ya ipasa, ondatu e bibi, o makkelijk fu bibi. O makkelijk fu bibi, vooral sana sama, vooral busikonde baka buba, o makkelijk fu bibi. Arkiman, wama kai ni ataki Robbie Amine, nenge makkelijk fu bayi. Nenge makkelijk fu kwisi. Wambata whisky, wan dog sada ikisi den kaba, ma faugata wide ya, ne yo wani uduan sangi, imugi udoti, imugi udisi, da wodwengi. Misidon pi, samsa taki. Arkima samsa taki da mieshen, arkima fu wan pesi bopalde, samaya famu, tiagata wi goni dagi, wan dog sanga, wan whisky da idwala sanigen. Yudi diape, anawi epi umate amade sidon fi mu gonen da na ume money mu payen wama taigi mtaki de u atet tia fufu te den kishen ana fufu piki money wan dia fufu wa mu gudu direct arkiman da te luku da mandi meke yanga yuma party ilasi woko du meke atala de mo stranga ala de buda taigwe fika konde fa konde dai ala de sandati da na sefi mande oko taigi mi nonu taki poti mi baka bikate poti mi baka da mio yepi kon mio make yo sugiu usuku pesi mio make sugiu baka di mu da ma ya we on dat ala de bokoro ten ne monia opua saka du datigi ne monia usaka make ya pua pasi on dat fu busani ma bi bokoro ten abdi den bokoro ten keur kud adia ini taki de mu make pasi amande chai buldo sere ko iti bangde abjanya bokoro ten ta udu datigi we noiti de maya amaya wan prasi fu de yeteke den doti e de dade kom buku ito e meka wanchenga go dade kom buku ito e ne saka ne moni ne saka go fu pu moni du sanigi yu if isha du wasanigi na konde moni mane moni dem baya yo wisa mana du sanigi sama fu soso if una wata e balide na siton da teke den ibi aiba den da desa makasa mabiotaki apoa libakai busikonde upoa libakai de kisiwi de dusa de wanyangawi onde di mutu mufosi for kisen da sayo du gimimo ya mi feifi ali ya bekwami feifi ali mi asi feifi ali wanyamba mi mo feifi ali wadingi watamo da jafika dimu tumu da alwasi no mbeli yes mi ko alwasi anga futu ye waka kwami ma dibe de tefu ye pimi mi abemasi anga galanga wagi meke udenki usefi meke umeni usefi arkima faude ni alibia ya mukai sama oginen ya mukai piki oginen ya mukai fami oginen te ye woko a est sandimu du eke manenge alwasi teme taki manenge du masamatu suku fubo wausu bai wan pisi do tifi meke wausu arkima so langa ye pasa fierta kiar ne ino du next dana wanga moni mu fende ofigo ani politique da tiatasa ma meke moiti tiatasa ma meke moiti da ya tiobonen da yo suku fu dusan yanga sama da de teptene arkima ika I piki no for plek fu sodu u faden piki de ya mi di ala sanya den mar fu de no konsolu gumilata de no for plek da ya mu kai di pikyo ginen da no mu kai pikyo ginen bika ya yubede ya be luku isefi ya yubede ya be solugu isefi arkiman mi disidoya nye take namo ataki disi nasama meke a mi meke nkan jafu on dat dimbe meke programa luku dosu ne meke one day ne migo ube gona bronze weg no meke one film de basic adin kaba ne msi du kaba ne msi one tamang pur jalousie nya suku feti nga man
Ndiwe reye kon ni mitaki boy. Fa ap chuko tobia nga mandia besa kie fa besa wishen. Ni mi kwanga idei. Ni mitaki dede. Dede abi topiking. Asomie dimi reya wage asomie dinki. Dede abi topiking. Jalusu anga wisi. Arkiman, if wansama no lobby you, nyana isi you ya igone se ana udusani angai. If wansama no lobby you ne ye longi so langa ishe komoto gen ana udusani angai. Lifor wansama no lobby you da jalusu angai. Arkima wansama die jalusu anga you alwasi na next ay jalusu anga you. Ay jalusu anga you ke di fiber, ay jalusu anga you tifi weti, ay jalusu anga you ndati wambuma, ay jalusu anga you ndati abambu woko, ay jalusu anga you ndati kimwen, jalusu anga you ndati abikolo kumen. Akolo kudi abide. Ay jalusu anga itaki mandianga you. Ma ifende mantumbe taigu sana de kolo ifuman. Se kabedi. Si bianga amaniti. Borisu tinye nyagien. You see? Solo gwana na no. Ma na you do next. Date ajalusu anga yi da wisi you. That ya wisi you da aki you gidede da dede nyang. Just dede na bi pipiki. Dede sefi na yonti. Aden topikin fi yonti gen. Jalusu anga wisi. Isina robia main tori. Na me te wanti yo taki a tori ya imutaki na robia main taki. Dede abi topikin. Jalusu anga wisi. Arkiman en mitaki tutaki busikonde baku busikonde wisi na ikita nasi na busikonde aiki. Busikonde wisi busikonde baku na ikita nasi na busikonde aiki. Arkiman tide sefi nya isindo fugo kisama. Temitaki sonanga goni. Ma mitaki busikonde takusani naiki tanasi. Tide wampa kende mami aukaye seri doti. Tide sefi michene. Mbetaigi ukabataku mibiro sama wani koluku. Tuyondo dunsu euro. Dubusikonde bai doti ne. Diasya doti noiti. Amandia dedete. Ayuakaite. Mekia be de taki na wan busikonde sama. Kande ube gona haiti kaba, kande Facebook ube span kaba, kande u enfami no be masibi a neti. Bika na dati. Arkiman busikonde takusani naiki tanasi. A busikonde sefi aiki. Dato dai baka da wansama akisimi taki ti de sefi ube taki saide meke fosi na ifami be obali yu ya bika te ibe dwa ugi na fami be dwengi na be du adati meke fami be obali yu. Arkiman saide meke omu unomateke upesimo. Saide meke weke omu unomateke weke tanta unomateke opesimo. Dati we konku kukutu. So leisi we taki den pikina ile speki wi. Ma yeke tanta yeke omu. Sana ipesi. Arkiman fu noiti iyanga densi sa pikin fiyu ye luku den. Fu noiti i kan teke wan telefon da i bel den. Fu noiti ye tu luku e fu wanku tu kwai ina itaki on dat na den pikin fi ye pi. E fu altijd ye sidwanga i pikin e kutu isisa. E fu altijd ye sidwanga i pikin e konku i bala. Fai wani de abile
speki gi tanta. Fai wani den abi le speki gi omu. Ene fu omu bakai dai. E chayu ma fasina den sisa pikin fi yo. Tanta anga tan anga nek na nga mam wa mamwe waka. Tanta gan tanta mama mamati. Ale pitanta de na iwani fika gya yonku meicha. Ye ai sabita ki nek dianga mande da yego wakange baka da sotu le speki yu wani isisa piki abigi yu. So le si wo we kisi den piki ki taki de na le speki giwi ma imu yonku fosi gandi. Imu yonku da igandi and lady dia piki wama sabi dia gawa fi teke leri fi postai. Mafie wani alteiti wani de pikinenge ya bi bopa de vrouw ya alteita wani de yonku alwa sabi taktek ya mi ataki muse kai sefie ma taktek ya da ya sai ko dongo jau da de boye na kiya baka jau yo sai ko you so to le speaking de ape mi ataki mu de dai we gise nei mai ya gansa mai musabi taki ya gansa batati wataki mu khadrat ya ke gansa ma mai gansa ma. Da ye de weti kaba mi ataki yamu da teke sani da ye baka poti brisi sefi teke disi chawi langa e wani pe te jombo da ibaka i jonku dis ya gansa ma khadrak ye ke gansa ma ni mai wani de ke fadio yabile speki giyu make you think you safe, make you look you safe, for si we bari for the young one. We go take one poco that will quite better. Mitake ano no de tawa sanye ya titawa. Ano no de tawa sanye ya titawa no. Ano no de bai sanye wanikie. Ano no de leiwa wagya wanikie. Ano no de no de. Ano no de No de. Ano no de No de. Sama sanye ya titawa. Ano no de Tawa sanye ya titawa no. Ano no de Papa mi fio kiba. Ano no de Na mati fio lagiba no. Ano no de No de. Ano no de No. Ano no de Tawa sanye ya titawa. Ano no de Tawa sanye ya titawa no. Ano no de Kerewa wage wanikie. Ano no de Ya bi monya wanikio. Ano no de Ijanga ijaya wanikie. Ano no de Papa mi fio kiba. Ano no de Tawa sanye ya titawa. Ano no de Tawa sanye ya titawa no. Ano no de Ainyali bia soude aye. Ano no de Ainyali bia soude aye. Ano no de No de. Ano no de No de. Ano no de Tawa sanye ya titawa. Ano no Abembele tawa sanye ya titawa no. Ano no de No de. Ano no de Ainyali bia soude aye. Ano no de Abonta puli bia soude ya o. Ano no de Mama de ya soude ya abili. Ano no de No de. Ano no de No de. Ano no de Ya bija ya wanikie. Ano no de Ijanga imonya waniki fudachede. Ano no de Apa mi fio kiba. Ano no Abembele amati fio sakaiba. Ano no de No de. Ano no de No de. Ano no de No de. Ano no de Ano no de Tawa sanye ya titawa. Ano no Abembele tawa lide ya titawa no. Ano no Famisi de tawa lide ya titawa. Ano no Alade ya tawa sanye ya titawa no. Ano no de No de. Ano no de No de. Ano no de Ano no de Tawa sanye ya titawa no. Ano no Dembo kila tawa sanye ya titawa. Ano no Famide ya tawa sanye ya titawa no. Ano no de Sama sanye ya titawa no. Ano no de No de. Ano no de Arkiman, noiti imu taigi wasama taki behandel mi eke fayi behandel isevi. Afode noiti meke. Wanta sama dati
Kan dia na les pek gen sevi. Leche que faz essa macasa mautagi. Kande e a pouca é aliba. A bala de ofasa made. Pouca é aliba. A lassi é lo. Daí no mutai gen taki behandel mi e que faz behandel sevi. E mutai gen taki behandel mi e que famwani behandel mi. A les pek di mi chai komiti you, chai komiti mi. Want kan essa manena respeki. Kan dia na ade manena ena sama. Bika faudea na ala sama. A momenti di la si warda. So sama ibo ma de sama mo. So sama ibo ma te sama ikon da de espiti. Da noiti mutai ya ta wan taki behandel mi e ke fai wani ban. Dai taki behandel mi e ke fam wani. Aso im behandel mi. Dati so adati mwani. Arkiman. Faude ya keli ki bon. Arkima kerki na wan bonsani begi gado. Arkima ma de laatste tijd dat je staki voorganger e koini probleem. Vooral tapakgebied voor seks. Arkima faye ke wan voorganger o kai wan samataki wani salufen. Iwani salufen dat ya kompe i salu da ye salufen yisiki ye salufu mama. Ye salufa na nanunu. Onte gadu gia makti de futeke salf puder of na salf oli taki ye salf na nanunu. Ata salf yo salf anga tikifu Moses bia bestuwa nyarudesi ange yo salf. En de samade gwaden samade tu. Iyuwa wano kan komoto da itaki yego wan bruder musalufu yu. Fa wan bruder o teke salufu de ay salufu yu. Au salufu ya, au salufu yu. Yo kisi salaf. Arkiman ganko wer. A wer kotiako. Yanga bruder jaini busani we go begi. We god basu nyanga bruder wawan ya bi mausu a bruder abi brudero na jasmi din suma na begi a so mi sofia kwai ni verleiding den tusani de isi mama nga papa de na feanti mama nga papa na feanti de lobby den sefi en fu sorugu taki mama nga papa no papa da imu forsekta andes yo kaya ini zondu da yo dusa ya mudu me begu ufika salufu taki we salufu da na tei komoto de da na nga sefi ana di salufa samade da ne yogo potia ta samaide asama udompu kai yo deki na haida ka kaise dompu kai mana hogi gwaini yana yeto akai kaya do ti opofutu. Ja, je denkt dat je na heilige geest na moeilijk geest, no, na zondu geest. Na zondu geest ni heilige geest so. Bika isalufu mama, isalufu nananu. Ipoti atiki fu Moses, gwaenya rode zei. Make you voorzichtig. Me beg you. Arkiman. Somen to eboko yonku. Fuku. Arkiman, I want me abia problem dati. Arkiman te furusa maigwai ni keriki. Na keriki dego na umanga mandego suku. Mi brother mi ye manenge taki di te igwai ni keriki da efende buman. En a problem Arkiman. Da te igwo da luku asama komoto a doseko da yogo towange wadu tets. Da forkanger de taki gadwe desi AIDS. Arkiman gadu kan des is man so ans fasi yanga manogo keur amanogo test ya sabia man status dan ka komoto da sani da pulu. Arkiman na problem bi wabitu tasa mawe to yonku on dat bruder taki imu to fosi da go onderzoek. Arkiman ko taki go to wanga mani on dat fauja alibi
alibi efuna tolibi efuna kholibi arkima sex epe wan barangare role no masama mukoriye if ya masibi anga o maneti yonku na gandi awe da yo kaya uma ugine da yego towanga uma torweri sabitaki agoni fina iwoko akatusuko dani go towanga uma bika kerikitaki mutofo si proof ya mugona patu imu tofo si dai proof atego fugo proof dai no ma proof bika laiko ya luko gide no da yonku meliki umande da na swamu de aswame waka da imbe hati disi hati da frustrer bika ya ma on lasting ofi kelyange ngwenya berigi maya masaka imo artiman miko no koruse hivi staple ya kantode asibia netiko on that one koruse hivi kori sama asibia net na wamberanga na pisi bikafu wa uma na bia sande ya woto wange ya lobia uma wo wanfu fesi ilobia nda fa mama mafan agoni na iwoko altate igoni yamasuto fe anti lon pasa yamasuto dia lon pasa yamasuto bofe lon pasa yamasuto ka fe se vi yamasuto dai wanya sama pikindi diape da mutandu esudu elukuyo na koe kisimba akomi abiso yele nako yabi kandi go suku fashala ba manako to de nyali bi mutaki so leisi mi taki de sani so komis mana sani sai pasa ku de erla da ma afro de kai gwa woko da itaigi ayefa de tabaya itaki fange man esibia neti ma dufiyu den gandi te u de tapu lifte itkaba dana tasa ni ba mani taki lobiana te u di don lobiana on date ba mani be singi den tori de taki den tori da obe taki asopima mama be wan prophet ama singi su taki te mati kwayo su so leisha na ikonfinye nyana fi yumanga imoni ube lafe ba mana dipitori ama be fote taki de do stemi taki den tori uno ni chare ko wan fasi fu laf mana tu tori au maugwe efi no man bel fire ici for sure die wo isi tanga arkiman me begi wi fo shu taki we go to en wan wa bi wan sani to efu so lazy apik we teke be fo shu ayudo da we longo to bi kai janga be we longo to bi kai teke be sama musu muto arkiman meke sama no dwengi ufugo to make take kabai fi daito no go doing touna wa offering comes no go ba tekelelia mama ofuna idada fosi isi u forsecte ganga sandati na phrase mi busu en manande waarheid mi taigi wi en de forkanga dwa sandati en foral ya bita sama etekebe onvro wagda yotaki yogo puwa pikinde yogo plague abortus arkima fande yam ya istumer sama ye makande na wako do pikide na ibi o meke da te igo pueng da inoma meke pikimo onka we swanga skapanga de arkima efi sabita kisani kobroi kondo we kobroi for ba hut mede dati meke de meke fi dingi isi me beg you make o force taga pis dati Robbie Amai ang programa wiki kadu gimien agiwen ta wiki da ugai baka ang programa Wiki na wa programa de kona yunanga Mr. Robbie Amai ala fode oko na neti wiki